Ассалому алайкум ба ҳама бардору ва хоҳарои азиз. Авиакасай Толибов имрӯз 24 январи соли 2025 бардори азиз як соати дига дар эфир ҳастем. Аз нархи навои авиабилет шуморо бохабар мекунем. Марамат бардори азиз ҳозир дорен дар промои эфирмон иштирок кунен. Чӣ саволе ки дорен нависен, дар ҳамин эфир мехонем, ҷавоб мегардонем. Ва нагуфта намонад бардори азиз билет дорем ба тамоми самт. Ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст. Бардори азиз метавонед дар WhatsApp нависен. Билетҳои бо нархи дастрас, билетҳо ба боварӣ. Бардори азиз метавонед билета бихаред аз авиакасаи Толибов, авиакасаи мо бардори азиз. Аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва бардори азиз кор мекунем. Шумо дар ҳамин вақт метавонед билет харидорӣ кунед. Марамат кунен, ҳозир эфир дорем, суҳбат кунем, аз нархи навои билет бардори азиз шуморо бохабар кунем. Бардори азиз билетҳо арзон шудааста. Хушхабар ҳамие ки билетҳо 500 рубл, 800 рубл рӯз то рӯз арзон шудааста. Билетҳои омадан бошад ай Тоҷикистон ба Федератсияи Россия фарқ надорад, ба Москва бошад, Питер бошад. Ки ҷое ки набошад бардори азиз билетҳош қимат аст. Билетҳои омадан ҳозир рафтан арзон шудааста. Хуб, як бор дига ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Якум нафаре ки дар эфири мо иштирок кард акай Мирҷамол астай. Салом алейкум нависинам. Ва алейкум салом акай Мирҷамол Сабуров. Бардори азиз хушомадед. Як дона лайка мегузорем. Мо эфира сар додем, саволотонда ҷавоб ҳаминҷа мехонему, ҷавоб мегардонем. Москва Ташкент 1 то 2 феврал. Хуб, мебинем бардор. Москва Ташкент 1 то 2 феврал. Бардори азиз лайкорам бимонен. Ҳамин дуромаден аввал лайка бимонен эфирмон дастгирӣ мешавад барои эфир. Бардору бидроян, суҳбат кунем. Билетҳо арзон шудаги ҳастанд. Москва Ташкент рӯзи 1 феврал 8000 рубл мешавад. Вариантҳои бе багаж бардору. 2 февралам 8000 рубл. Москва Ташкент бе багаж. Мубориз Раҳмонов. Ва алейкум барсалом. Бардори азиз хушомадед. Зокир Шереметова Бохтар 1 феврал чанд рубл шудаем. ҳозир мебинем бардори азиз билетҳоро нарх навош ҳамҷа дида гап мезанем. Саволотон агар ки нависта бошен ҳамҷа сабр кунен. Ҳамара ба очират бардори азиз очират хатиам якта хонда ҳамҷа ҷавоб гардондесем. 1 феврал Шереметова Бохтар мешавад 15300 рубле мешавад. Акай Зокирҷон. Абубакр Содиров. Ва алейкум салом. хуб, иҷа бародар навистай ки Мубориз Раҳмонов навистай. Бародар, агар ма Тоҷикистон билет гирам, ай корона қарздорам метавонам гузарам? Хуб, қарздорам бошен бародар, агар шумо споридеса бошен ҳеҷ кор намекунам. Масалан ки ам просрочени нашида боша, ай 6 моҳ зиёд нашида боша, ба хайр аста. Внука Душанбе Сомон Айр 10 феврал. Бардори азиз рейсҳои Сомон Айр ай Внука Душанбе напаридеста. Билетш ҳаста мефурӯшад. Леки ҳамия 2 рӯз 3 рӯз монданда вақте ки наздик мебиёяд мегирад Жуковский переводш мекунад. Акай Абубакр. Ҳамира мақсад шумо Внука гуфта мегирем, баъд саргардонтон мекунад. Мегирад Жуковский мепартояд. Масалан Внука Душанбе ҳаста рейсҳои ютер шахидша бигирен 100%. Мақсад паридеста ай Внука. Ба ҳамин хотир Сомон Айр ҳозир шумо мегирем бардори азиз Внука Душанбе мегирад Жуковский переводш мекунад, намепарад худаш. Сабабша мо намедонем бардори азиз. Сабабш дар чӣ аста ки ҳамин рейсҳои Сомон Айр
ҳайвонот ва напаридистанд. Аллакай 1 моҳ мешавад қариб. барои ҳамин бардори азиз, касе ки ҳайвонот ва рафтани ҳастай, чӣ кор мекунем? Фақат ютер гирем бардоро. Авиакомпания российский ютер. хуб, исмоил нуралиев 1 феврал Домодедов клуб. Бардори азиз, хуш омадем. 1 соат дар эфир ҳастем. Маромат кинед, саволотона нависед. дар эфир мехонем, ҷавоб мегардонем. 1 феврал Домодедов клуб бардори азиз 15700 рубл мешавад. 1 февралда ай Домодедов ба клуба бардори азиз. Домодедов клуб 3 февралда 15700 мешавад. 1 февралда 15700. баъд 28 бардори азиз. хуб, 4-да, 7-да, 8-да Домодедов клуб 14700 рубл. метавонем бардори азиз харидорӣ кунем. 4 феврал дар назар дорем. 4 феврал yoki 7-8 феврал 14700 рубл метавонем авиакассаи мо харидорӣ кунем бардори азиз. хуб, Бобоев нависа Москва Душанбе 21-22 март. хуб, мебинем барда Москва Душанбе 21-22 март. 21 марта 18800 рублей мешавад. ай аэропорти Жуковский ҳастам барда. 21 март. 22 марта 22 мартам 18800 рублей. хуб, Соро нависта Питер Душанбе 19 феврал. Питер Душанбе 19 феврал. ҳозир мебинем. 1 дақиқа. 19 феврал Питер Душанбе. $24800 рублей мешавад. Мубориз 27 январ Домодедов Душанбе чанд сум? 27 январ Домодедов Душанбе. ҳозир 1 дақиқа бардори азиз. Домодедов Душанбе 27 январда 21000 рублей. Қурбон Раҷаб ҷои маконут гиҷуда 4 феврал бини Москва клуб Домодедов. ҷои макон бардори азиз Москва дем. Билетҳои электрони ҳаста бардоро. ҳами WhatsApp хати мегирем бардори азиз. Билетҳо бе Камбудияй 100% бародар мери. ҳами WhatsApp дароӣ мекунем сурати паспортона. Билетона мегирем, афорид мекунем бардоро. Билетҳои электрони мегам бардоро. мо суратша роӣ мекунем, шумо масалан рафтан мегирем. баъд дилипо Москва клуб. Москва. Москва клуб 14 феврал. хуб, 14 февралда 19600 рубл мешавад. Мирҷамол навистай Жуковский Ташкент 1 феврал бе багаж соатчам гӯем пешакӣ раҳмат. Жуковский Ташкент 1 феврал. Так. Бе багаж. хуб, Жуковский Ташкент бародари азиз соати 5:40 бегоҳ мепарад. Соати парвоз шай. Нархи билет 8300 рубл мешад бе багаж. 5:40 мепарад бегаҳда 1 феврал Жуковский Ташкент. Ҳасанов навистай 27 феврал Екатеринбург Душанбе. хуб, бародари азиз мебинем. Екатеринбург Душанбе 27 феврал.
خب 27 فеврал. بیست 2800 рубл мешавад. Екатеринбург душанбе 27 феврал. ҳоз як бори дигар. خب Екатеринбург душанбе 27 феврал. خوش اومدین بارداری که ناو داخل افیر میشین. авиакасаи Толибов бардори азиз марамат кинен саволотон бошад. 20500 мешад бародар. 20500 рубл мешад рӯзи 27 феврал. 20500 рубл Екатеринбург душанбе. хуб Самир нависа 3 то 10 марта внуква душанбе чанд суман. боз мебинем акай Самиҷон. внуква душанбе 3 то 10 марта. سیم تا 10 март. سیم تا 10 март внук ва душанбе рейси ютер бародари азиз 18500 рублей мешава. метавони харидорӣ кунӣ. ай ҳами авиакасаи мо бародари азиз и нархи билет бози мо гап мезанем. ним соат пас метавонад нарх дига шава. ида масад бози мо нарха гуфтем. шумо ҳам чиза ба назар бигиред ки гарантия нест ки то саҳара ҳамин нарх меса бардаро. ҳамин нарх навои билет айрӯи ранги курси доллар боло мера поён мера ҳам хел аст. хуб азиз Асанов ака 28 бинем Москва душанбе. Москва душанбе 28 январ. 28 январ. хуб бардор оз мебинем. хуш омадед апа модарое ки шуморо тамошо мекунед. ҳамаи шуморо хуш омадед мегем. авиакасаи Толибов ҳастаи марамат саволотон бошад нависем. баъд номерои WhatsApp дар рӯи экран дидесем бардори азиз. сохранид кинед дар WhatsApp саволотонам метавонед нависем. оз мо эфира ки ҷамъбаст кардем полне дар WhatsApp мешем саволотона нависем. хуб рӯзи 28 январ 18800 рубл мешад билет Москва душанбе. Латиф Ахмедов салом брат. алейкум салом. Дамадедов Кулоб 5 январ. Дамадедов Кулоб так Дамадедов Кулоб 5 январ. 4 январ так бахшиш бардаро 5 феврал ба ҷои ҷа бардар нависа 5 январ нависа муро мамира дида чӣ кадисем. 4 феврал да Дамадедов Кулоб бардари азиз 15700 рубл мешад. 5 феврал да бошад 5 феврал да 15000 так 15500 рубл. ҳам хеле нархнавои билет ҳозираш да неми ҳозир бардар. як соат пас бо метавонад нархи билет дига шавад. ака Илҳом нависай салом. ва алейкум салом. як одами калон як кӯдаки 2 сола 1 моҳа Жуковский душанбе 31 январ 2 феврал декаса. хуб як бор дига мехонем нафаҳмидем бардар. нависай ки салом як одами калон як кӯдаки 2 солаву 1 моҳа Жуковский душанбе 31 январ 2 феврал. як кӯдаки 2 солаву 1 моҳа. хуб 2 нафар бошад. хуб мебинем бародари ина якта 2 солаву 1 моҳа як одами калон Жуковский душанбе гуфтай 31 январ ёки 2 феврал. Жуковский
душанбе. ҳозир мебинем бародари азиз. 31 январ 1 калону 1 2 хай 2 сола бигем 12500 рубл мешавад бародар. 31 январда 12500 рубл. хуб 1 февралда бошад. 1 февралда қиматтар мешавад, камтар. ҳозир 2 февралда мебинем. Дими феврал. Точнее 1 февралдам 32500 мешавад, 2 февралда бо қиматтар мешавад бародар. Дальше мехонем. Хуҷанд Казан 1 число билет чанд пула яка? Хуҷанд ба Казан. Хуб, Хуҷанд ба Казан 1 феврал. 1 феврал. ҳозир мебинем бародар. Хуҷанд ба Казан 1 февралда нестай бародари азиз, 2 февралда ҳам нестай. шумо дар WhatsApp нависен рӯзое ки ҳастай, мо мебинем, шумо дар гап мезанем ака. номерое ки инамиҷа ҳозир дидесен WhatsApp дорад. ҳамда нависен. мо баъди эфир бародар мебинем кадом рӯзода ҳастай, шумо дар гап мезанем. ҳозир як дақиқа. бародари азиз, лайкотон кам астад. ҳамагӣ 9 дона лайк астад, 50 чанд нафар, 63 нафар шид аллакай. агар ки қӣ набошад бародари азизам, як донагӣ лайка мемонем, эфира дастгирӣ мекунем. авиакас астад, одамое ки нафароe ки нав дохил мешен, хушомаден. марама саволотон бошад, нависен, дар ҳамин эфир хондесем, якта ба якта бародари азиз ба очира ҷавоб мегардонем. шоира Бобоева нависад, салом алейкум ака, Минвод Хуҷанд 5 феврал. ва алейкум барсалом. апай азиз хушомаден. лайкорам бигзорен. эфир дастгирӣ кунем бародаро, апаву хоҳаро. хоб 5 феврал минеральный вода Хуҷанд. минеральный вода Хуҷанд 5 феврал. ҳозир мебинем. 5 февралда нестай апаҷон, 6дам нестай. дар WhatsApp нависем, вариантоша мебинем. Бобоев нависад, худо нигаҳбонат бошаду дар барои хизматот ба халқи муҳоҷир зинда бошен. Саломат бошен бародар, шуморо худованд нигаҳбонтон бошад. Камолиддин навистай, ака ҳозир барои моҳи июл Москва душанбе обратно август. Хулас туда обратно метонем билет гирем, агар ки метонем чанд сум бошад. ҳамин масъалада рӯшанӣ андозем. Пешакӣ раҳмат. Саломат бошен бародар барои саволтон. Не бародари азиз, ҳозир наметонем билети моҳи июла ба август гирифта, ба хотире ки билетҳошам баромадагӣ ҳам нестай. Якумш билет бародари азиз, бародаре ки намедонен, 3 моҳ пеш мерояд, 3 моҳа пешаш ҳастанд. ҳозир моҳи июл август бародаро баромадагӣ нестай спискашон. то вақта ки медонад чӣ гап мешавад. ба ҳамин хотир ҳозирашда бародари азиз нестай билетош, дидарам намешавад. Салом алейкум ака. Иззатулло нависад, салом алейкум ака. Алейкум салом. 1 феврал Жуковский душанбе. хоб Жуковский душанбе 1 феврал Жуковский душанбе 1 феврал 19800 рублей мешавад. 1 феврал Жуковский душанбе ака. 2 февралда арзонтар аст, 18800 рубл мешавад.
ани зоиров салом алейкум ака ба 25 феврала пулкова душанбе чансма раҳмат барои хизматот. Ва алейкум салом бародар, саломат бошед. 25 феврал пулкова душанбе. 25 феврал пулкова душанбе, Санкт-Петербург. Бародаре ки намедонем, пулкова Санкт-Петербург мешавад. Аэропорти Санкт-Петербург. Ҳамаро дар назар надорем. Баъзе одамое ки агар надонанд, яхе бародаро номҳои аэропортҳоро менависанд. Хай модам фаҳмо аст. 24800 рубле мешавад. 25 феврал Санкт-Петербург душанбе. хуб, дальше мехонем. Ани зоиров мега лайка мондем. Раҳмат бародари азиз. дуо мекунем бародар дар ахтон худованд нигаҳбонтон. касе ки лайк мемонад, бародари азиз, худованд дасти дарда набинад. раҳмат ки дастгирӣ мекунед эфирмона. Муҳаммад Сабр нависай. Акам салом алейкум. Алейкум салом. Ҳамиша билет чанд пул? Москва душанбе. хуб, мебинем Москва душанбе ҳамишабда. ишабда бародар Жуковский ҳастай, соати 21:50 мепарад аллакай. хуб, 21:50 ҳастай. 25100 рублай бо Айдамадедов ҳастай бародар. Айдамадедов оз мебинем. Айдамадедов бояд бошад ҳамишабда. Дамадед душанберо оз мебинем. хуб, агар бошад ҳамишабда нархша гап мезанем. 24 январ. Не, Дамадедов набудай бародар. Ишабда. Фақат Жуковский ҳастай. Агар ҳамиро успед кунӣ, соати 21:50 мепарад. 8:50 дар мо аэропорт бишавӣ, успед мекунӣ бародар. барои регистратсия гузаштан. 8:50 ё 8:30 ҳамҷашӣ мешавад. Сидиқшоҳ Валиев салом. Ва алейкум салом. рӯзи 31 душанбе Москва. Як одами калон, якта 6 сола. рӯзи 31 душанбе Москва. Якта одами калон, якта 6 сола. душанбе Москва 31 январ. Так, ҳозир мебинем бародари азиз, як дақиқа инҷа. 31 январ. Так, 53300 рублей шидисай бародар. 53300 рублей. душанбе Москва, рӯзи 31 январ. Муқимҷон Хоҷаев. Ва алейкум салом. 31 январ Москва душанбе ё ки 1 феврал. раҳмат. 31 январ ё ки 1 феврал. ҳозир мебинем бародар, як дақиқа. Так, 31 январ ё ки 1 феврал. Москва душанбе. варианти арзонаш бародари азиз аэропорти Внуково мешавад 18500 рубл. ё 31 январ мегирӣ бародар, ё ки 1 феврал. 18500 рубл меёбӣ. ай дигар арзон нест. Хусрав Солизода салом. Ва алейкум салом. Ака Екатеринбург душанбе 8 феврал. хуб, Екатеринбург душанбе 8 феврал. бародаре ки дар WhatsApp сообщение нависед, сабр кунед. эфира ки ҷамъбаст кардем, шумодам саволотонда ҷавоб мегардонем. ҳозир ҳамҷа нафарое ки навистестем. хуб, так, 8 феврал. 8 феврал Екатеринбург душанбе. ҳозир мебинем бародар, як дақиқа.
خوش آمدین برداری عزیز. нафаре ки эфирда дохил мешин. подписаться кинен. ҳар рӯз кӯшиш кардем эфир бурӯем. ай нарх навои билет шуморо бохабар кунем. хоб Екатеринбург душанбе рӯзи 8 феврал 20500 рубл мешавад. акай Хусрави Солизода. Дилшод Абдуллоев салом. Ва алейкум салом. 25 феврал минеральный вода душанбе чанд рублай? Минвод душанбе 25 феврал. Оз мебинем барда. 25 феврал минвод душанбе. Так, минвод душанбе. Мин 25 феврал. феврал. Озу мебинем барда. Так, есть. Панҷуми феврал минвод душанбе. Так, мешавад бародари азиз 22400 рубл мешавад. минвод душанбе 25 феврал. Рустам нависад салом алейкум ака созен. Ва алейкум салом бародари азиз. Худоро шукр ҳама шумо соз хуб. хуш омадем. лайка бигзорем бародари азиз. дохил шидем лайка бимонед. суҳбат мекардисем ҳамҷа. бардоро хати нарх навои билета гап задисем. хоб али нависай ака депорта месанҷем. не бардар мо намесанҷем бахшиш. масъалаи билет бошад бардори азиз мо билет мегирем. депорт шад не. нурик нависай салом алейкум ака. ва алейкум салом. 5 январ душанбе вунукова мегуфтем. 5 январ бародари азиз гузашт бир рафт. 5 феврал ҳаста душанбе вунукова билет ҳаста. агар ки феврала дар назар дошта бошед ҳозир ман мебинам гап мезанам. 5 феврал 3700 рубл мешавад. 5 феврал. сино нависай салом бародар. ва алейкум салом. 14 то 17 феврал Жуковский душанбе. 14 то 17 феврал Жуковский душанбе 17800 рублей мешавад бародари азиз. ҷамол лоиқов салом алейкум ака. билет дар моҳи март чанд сумае? акай ҷамолҷон алейкум салом бародари азиз. моҳи марда билети киҷо? ай киҷо ба киҷо? пурра нависем. саволотона ки нависем пурра нависем. валиҷон навистай 20 март Екатеринбург душанбе. Екатеринбург душанбе 20 март. 20 марда Екатеринбург душанбе 20500 рублей мешавад бардар. ибодулло ва алейкум салом. Самарқанд 29 март. ай Самарқанд ба киҷора бардар? илҳом пиров салом алейкум. умуман билетҳо то охири моҳи январ чанд сум бошад? душанбе Жуковский. алейкум салом ака илҳомҷон бардар. ӯзи мебинем душанбе Жуковский то охири моҳи январ. то охири моҳи январа. так ӯзи мебинем бардар. так 29000 рубл то охири моҳи январа душанбе Жуковский 29000 рубл мешавад.
хуб, Раҷабов нависа, ака 26 бунука душанбера бинем. 26 январ бародар. 26 гуфтен иҷа. Ози мо бинем агар 26 январа дар назар дошта бошем. 26 январда нестай, аллакай бунука душанбе билетош распрода нашидаги. Ҳамаи билетҳо ҳамаи ҷоҳо зайнид бародар. Шодмон нависта, салом алейкум, 3 феврал, Москва, Душанбе, чанд рублай, варианти арзонтар. Акай Шодмонҷон, алейкум салом бародар, хуш омадин. Оз мебинем. Варианти арзон 17700 рубл бародар. Ай дига арзон нестае дар 3 феврал. Тамара Ҳасанова, салом алейкум, 7 феврал, Дамадидов, Куллоб. Ва алейкум салом. Тамара. 7 так, киҷошид 7 феврал, Дамадидов, Куллоб. Бардоре ки нав дохили эфир мешин, апав модару, ҳамаи шуморо хушомадид мегем. Авиакассаи онлайн, авиакассаи Толибов. Ман бо шумо Толибов. Марамат кинен, дар каналмо подписатсия кинен. Ҳар рӯз эфир кардесем, нарх нави билета гап задесем, бардоро хати. Шуморо метонем подписатсия кинен, дар каналмо билет харидорӣ кинен. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем, бо нархи дастрас гирифта метиҳем. хуб, Дамадедов Куллоб 7 феврал дар 14500 рубл мешавад. Апаҷон метонем ки харидорӣ кинен. Авиакассаи Толибов. Сино нависта, ждат кинем арзон мешавад 14 то 17 феврал. Ҳечи гуфта намешавад, ка метона арзон шавад, бо метона қимат шавад. Ака Жуковский, Ташкент, 26. Бардори азиз, 26 январа дар назар дорем. Чия вай нависен, охи мо иҷа ози намедонем, ки ина ози ма январа мебинам. Лекин агар шумо феврала дар назар дошта бошед, бо айсар менависӣ бародар. Барои ҳамн як ҷумла да як матн да як чи да нависениш ки ака ҳамихи январ бошад, январа бинем. хуб, Жуковский, Ташкент, 26 январ, бе багаж 7900 рублей мешавад бародар. Раҷабов. Таварали нависта, ака Душанбе, Екатеринбург бинем ба 4 феврал. хуб, Душанбе, Екатеринбург ба 4 феврал. 4 феврал 28000. Так, оз як дақиқа. Душанбе, Екатеринбург, 4 феврал. Бардори азиз, номерои ки инамҷа ози дидесен WhatsApp ҳастай, гирен сохранид кинед. Баъди ҳами эфир мо дар WhatsApp мешавем. Билет хариданӣ бошем, бардоро метавонед занг занед. Чӣ саволе ки ҳам ҳастай пурсем. 27700 рубл мешавад бародар. Душанбе, Екатеринбург, рӯзи 4 феврал. 27700 рублей. Метавонед харидорӣ кинед. Мурод Каримов навистай, салом ака, ва алейкум салом, 15 феврал, Москва, Душанбе, чанд сум? 15 феврал, Москва, Душанбе. Бардори азиз, эфир мона тақрибан 25 минути дига мондай. Барам саволотон бошад, нависан гирен, ози дар эфир ҳастем, ҷавоб мегардонем. 15 феврал, Москва, Душанбе мешавад 17800 рублей. Олимбек Азизов, Москва, Бухтар, чанд сум? Кадом рӯза бародар нависем? Ака бунука Ташкент 26 бинин. Кадом рӯз, 26 кадом моҳ? Бардори азиз, моҳ январ, феврал, март. Пура нависен саволотон. Юсуф Қурбонов, салом алейкум ака, ва алейкум салом, 15 феврал, Дамадидов, Куллоб, чанд сум? Ози мебинем бародари азиз. Хуш омадин.
15 феврал Домодедов Кулоб 19800 рублей. ҳозира шуда 19800 рублей. 14 феврал да бошад 19600 рубл. нархҳо ҳам хеле сар. хуб ки ҷудо омадем. Убайд Шоев, салом алейкум. Ва алейкум салом. 15 феврал Жуковский, Душанбе. ба фикрам ҳамин савола дида будем бародар. ҳозир бо мебинем хай як бори дига. 15 феврал Жуковский, Душанбе мешавад 17800 рублей. бародар 17800 рублей 15 феврал. хуб, я бародар нависта, акай Камолиддин, хаста набошин бародар. Ака лайкам камтарам боша, мега ро афтода нашавен. барноматон ба сатҳи олиам набошад ки халқи одида фаҳмо хушрӯ гап мезанӣ. манфиатон халқда мераса, раҳмат шумода зараровар набошад, бисёртар эфир кинин. саломат бошем бародари азиз. ҳазор раҳмат барои суханҳои нағззадин. мо ҳам кӯшиш мекунем бародари азиз ҳамин эфир бироем, нарх навои билета гап занем, вазъиятам гап занем, хай камутун ки донем, чизе ки ҳаста бародари азиз мебинем, ҳамун чиза шумода гап мезанем. омадан рафтан мақсад ҳамин вазъиятҳо чӣ хеле ки бошад гап задан мегирем. барам дастгирӣ кинем бародари азиз, эфирҳоро дастгирӣ кинен, дуруи лайкотона бимонед. марама саволотон бошад нависед, ба ҳамун чени медонистагимон ба қадре ки медонем ба шумо ҷавоб мегардонем. ай таҷрибаи корихмон бародар 20 феврал Домодедов медидем. Сафархон нависта. киҷора бинем акай Сафархон. бародар киҷора бинем 20 феврал. Қосимов Амирҷон, салом ака, ман вунука душанбе моҳи март билет чанд пул? вунука душанбе моҳи март. Так, хай моҳи март бародари азиз мебинем. любой рӯзша мебинем, бароиш ки нагуфтем кадом рӯзш. ина моҳи март вунука душанбе 18500 рубл бародари азиз. любой рӯзшда меёвем метем та мақсад. ҳамин 18500 ҳамин якими март то охирша мегиремш. Эрик, салом алейкум. 5 феврал Жуковский, Душанбе. 5 феврал Жуковский, Душанбе 17800 рублей мешавад. Ибодулло, Москва, Самарқанд 29 март. Москва, Самарқанд 29 марта. бе багаж бародар. варианти бе багажш 11000 рубл мешавад. ромиз навистай, обод бошем брат. 7 феврал биген бугу брат Кулоб боша, раҳмат пешакӣ. акай Ромизҷон, саломат бошен. 7 феврала Кулоба бугу мега бародар. неким нафаҳмидем ай Москва Кулоб боша. хайна ай Москва мебинем бародар. 7 феврала Домодедов Кулоб 14500 рубл мешавад бародари азиз. 7 феврала Домодедов Кулоб 14500 рублей метавонед харидорӣ кинед. озӣ як хоб ози як бародар нависнед да WhatsApp ҳамуро бародари азиз як ҷавоб метем. баъд саволоро хонда мегирем. очеред қати бародари азиз хондестем. хоб хоб саволоро мехонем. ихтиёр нависай, Хуҷанд Домодедов 28 январ. ай Хуҷанд ба Домодедов 28 январ.
28 январ Хуҷанд ба Дамадидов. Нестай барда. Бардори азиз аз WhatsApp ҷавоб мегардонем, занга бо суҳбат мекунем. Алло. О, гап занен акаҷон, гӯш мекунем. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум салом. Акам я 26 числара билет чӣ хеле кинем бигирем ай шумо? Сурати паспорт ака рӯй мекунем. Тамом. Сурати загранпаспортона рӯй мекунем. Медонед шумо шумо Москва даен? Бале, бале ака. Аммо да як дар ин ҷангали 2 нафарем. Хоб. Карта надорем ки шумо да сумтона партем. Намешава амро 2 билета бранивет кинем, мо ба Москва ра бием, занг бизанем, суми шуморо битем, билета бигирем. Не ака, ихе намешава. Ихе намешава, мутаассифона ака. Фақат карта да. Карта надорем да чӣ партем, карта шумо да партем. Гуфтем агар шава бранивет кар шава. Масад мо Москва да омадем расте, шумо да занг мезанем, шумо да меригин ки ҷуден, мерем ба пештона, сумтона битем, билета бигирем. Не як бародар ихе ака кашокаши бисёр мешавад. Шумо лучше ягон шиносона биёвем, билета харидорӣ кинен ака. Мо масад мо ихе наметонем гирифта. Ягон шиносотон бошад, через карта метонем гирифта. Ихе намешавад. Майлаш хоб, саломат бошед. хоб. Бардори азиз, эфирмона 15 минути дига эфир мекунем. баъд эфира ҷамъбаҳс мекунем. ҳозир ҳамин саволотона мехонем, саволотона нависан гирем, сабшиниёро ҳамаша хондесем, якта ҷавоб гардондесем. нафаре ки нав дохили эфир мешен, хуш омадем. Бардори азиз, авиакас ҳастай, авиакасаи Толибов, ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай, метонен истифода барен ами авиакасаи мо. то соати 11 шаба бардоро метонен занг бизанен. чӣ саволе ки ҳастай, саволотона тин. хоб, Хуҷанд Дамадидов 28 январ дидем бардор, набуд билет. Умар Қатахонов, ва алейкум салом, хуш омаден ака. Оятулло нависта, салом алейкум ака, агар запрет боши ному фамилияро дига када рави аэропорта мегардонам. Ва алейкум салом. ҳозир ба фикри ман мегардонам, бардори азиз, ба хотире ки отпечатка гирифтесиян, отпечатка палец. вақте ки меои отпечатката мезани, ҳама даниёе ки буд меброяд бардоро. ҳозир ҳам хела. Убайдулло нависта, 28 январ Жуковский, Душанбе. хоб. Жуковский, Душанбе, 28 январ. 28 январ да 18800 рублей мешавад. 18800 рублей. Жуковский, Душанбе. бардори азиз, ҳамаи шуморо хуш омадед мегем. дига вақте ки номтон алиш мекунем мебиёен, ихе намешавад, вай отпечаткатон уже гирифтагӣ ҳастай. биометрически данни мегӯянд, вақте ки вай чизе ки ай пӯсти танат мегиранд, ҳамаш меброяд. номтам алиш кунӣ, вай уҷа меброяд компютердаки. то што ки буден, номи пешинатон чӣ буд, ҳамаш меброяд. Маҳмадшариф, ва алейкум салом. Неъмат Ҳасанов, салом. 15 феврал Дамадидов клуб чанд сум бошад? 15 феврал ҳозир мебинем бардор. Дамадидов клуб 15 феврал. хоб, 15 феврал да Дамадидов клуб 19800 рублей бардор. хоб, 3 март Бохтар Жуковский. ай Бохтар, бардори азиз, Жуковский намепарад. Бохтар фақат Шереметова мепарад бардор. Бекназар Буриев, салом алейкум ака, 25 март Жуковский, Душанбе. Ва алейкум бар
салом бардар. 25 март Жуковский Душанбе. خب 25 март در ژوکووسک دوشنبه می شود 18800 روبل. Дальше мехонем. Так, Сафархон Асоев Акай 20 то 27 февраля дамадид в клуб Чансма. Ҳозир мебинем бародари азиз, лайка бумонем бардоро. Касе ки лайка намонда бошад, эфира дастгирӣ кинем. 20 то 27 феврал дамадид в клуб 19500 рубл меёбем бародар. Сафархон Асоев. Амридин Яқубов Душанбе Москва Жуковский. Билет чанда бирояд? Билет кадом рӯз бародар? Душанбе Москва Жуковский кадом рӯзуш? Рӯзшам гап занем. Бердихон Чӯпонов нависад. Салом 30 январ Душанбе Екатеринбург. Ва алейкум салом. Шомадин ака. Душанбе Екатеринбург 30 январ. Душанбе Екатеринбург. Хоб 20 так Душанбе Екатеринбург 30 январ. Ҳозир мебинем бародар. 30 январ. Шомадем бародари азиз. Ҳама шуморо хушомадед мегем. Лайкҳоро бигузорен. Так, 25 дона лайк аст. Касе намонда бошад бародари азиз як хабар гирем. Ҳамин лайкҳо 30 дона шавад. Душанбе Екатеринбург 20 так 30 январ мешавад 28800 рубле мешавад ака. Саид навистай Жуковский Душанбе 15 март. Жуковский Душанбе 15 март 18800 рубле мешавад ака. Жуковский клуб кай эла меша гуфта. Намедонем ака. Кай вақте ки эла шид шумо да гап мезанем. Абдурозиқ Содиқов ва алейкум салом. 5 феврал Москва Душанбе Чанс. 5 феврал Москва Душанбе. 5 феврал Москва Душанбе. Оз як дақиқа бародар. پنجم فеврал Москва Душанбе 15700 рубл мешавад бародар. Агар гирифтанӣ бошен ҳозир бародари азиз муроҷиат кун. Баъди ҳамин эфир 10 минут пас билетона мегирем. Айвонукова Қосимов нависад салом ака. Ва алейкум салом. 10 март Жуковский Душанбе. Жуковский Душанбе 10 март 18800 рубл. خب Вин Дизел هم буде در ефір. خوش آمدید برادر. سلام علیکم نایسته. دوشنبه نوسیبیرز آخر ماه بینین. خب میبینیم اکای وین دیزل دوشنبه
Новосибирск охири моҳ бародар, охири моҳ 3500, 32700, 32800 нархи билет ҳами хел астанд. ина нарх набошад гапон задем. али нависта ҳамада билети арзон моҳи феврал дар кадом число? Бародари азиз, билети киҷо охи? дар шумо садқа билети киҷо бародар? Моҳи феврал навистен, билети арзон киҷора дар назар дорем? аз куҷо ба куҷо? Муқимҷо навистай, бахшиш як бори дига 1 феврал Домодедов клуба медидем. хоб мебинем ака. Домодедов клуб 1 феврал. 1 феврал 15700 рубл Домодедов клуб. Зарина Шукурова 1 март Москва Душанбе Внукова. Ай Внукова. Так, ай Внукова чанд буд? Ҳозибе фаромӯш кардимш. 1 март. Агар хато накунам 18500 буд. Бале, 18500 рубл Внукова Душанбе 1 март. ай моҳи март бародари азиз, ҳами любой рӯзуш ҳози нами ҳами ҳози ки мо дар эфир ҳастем 18500 рубл аст. 1 соат пас нархи билет метавонад дига шавад. мақсад ҳамин чиза шумо ба назар бигирем ки билет ҳам хел намесам бардаро. баъзе бардори ҳастанд ки ин рӯз билета мепурсанд, як ҳафта пас занг мезананд, мегӯянд ака гуфта будӣ ки мегӯӣ ки бародар нархи билет иқай, мегӯяд ки шумо моро гуфта будем ки мақсад ин нарха. фикр намекунанд ки вай билет рӯзаш наздик биёяд, соаташ наздик биёяд, бо қимат мешавад. ҳамин чизҳоро бардори азиз ба назар бигирем. любой чиз бардори азиз қимат мешавад, арзон намешавад, қимат мешавад. мақсад чӣ продукта бошад, чӣ чизе набошад, ҳам хел намесад кун. хоб мехонем дальше. Раҳматулло Сангонов навистай. Салом ака. ва алейкум салом. Жуковский Душанбе 7 феврал ёки Домодедов клуб? Жуковский Душанбе 7 Жуковский Душанбе 7 феврал 17800 рубл бардар. Жуковский Душанбе 7 феврал 17800 рублей. хоб Домодедов клуб бошад рӯзи 7 феврал. Так, 14500 рубл 7 феврал Домодедов клуб 14500 рублей. метавонем бардори азиз харидорӣ кунед аями авиакассаи мо. хоб киҷо омадем? 3 март ака Бохтар Жуковский. хайра хонде бардори азиз, ай Бохтар Жуковский намепарад. умед Хоҷа Иброҳимов. ва алейкум салом. 1 феврал то 5 Душанбе Екатеринбурга бинем гуфта. хоб бози мебинем бардар. Душанбе Екатеринбург то 5 феврал. шумо лайкҳоро бигзорем бардори азиз. касе ки лайка намонда, лайкҳоро ҳатман бимонед. хоб Душанбе Екатеринбург то 5 феврал арзонаш 27700 рублей мешавад ака. Абдулло. ва алейкум салом. 26 январ Жуковский Душанбе чанд сумае? Жуковский Душанбе 26 январ 19800 рублей мешавад. Қурбон. салом алейкум. рӯзаш фарқ надорад арзон Жуковский бошад Москва Душанбе? Москва Душанбе рӯзаш фарқ надорад. мега кадом моҳ бошад бародар? хотя бы моҳша гап занед. январ аст, феврал аст, март аст.
озиҷа нависен ки рӯзаш фарқ надорад. Ман намедонам кадом моҳа бинам бародар шумода. хоб киҷода омадем. камол нависта ака 31 давонука душанбе чанд пулай? 31 январ да акай камол ҳозир мебинем. 31 январ 31 январ 18500 рубл мешавад. Вонука душанбе. ҳакимов нависта салом ака 7 феврал Дамадедов Куллоб. Ва алейкум бар салом. Дамадедов Куллоб 7 феврал. Так 14500 рубл 7 феврал Дамадедов Куллоб. Аҳлиддин Ҷорубов. нафаҳмидем бародар саволтон ака Аҳлиддин. Муҳаммадшариф ва алейкум салом. Рӯзи 26 январ Сочи душанбе рейс ҳаст. Соати чанд парвоз мекунад? Сочи душанбе 27. Так Сочи душанбе 26 январ. ҳозир бародари азиз бинем кун. 26 январ даҳо ҳастай Сочи душанбе соати 8 бегаҳ бародар. 8 бегаҳ да парвоз ҳастай. ҳозир нархша мебинем. Сочи душанбе 26 январ. Так. хуб. як нафари дига агар лайк монад бародари азиз 30 дона лайк мешидааст. як одами дига агар лайк монад 30 дона лайк мешавад. 22500 рубл мешавад. Сочи душанбе рӯзи 26 январ да. Лутфулло Фатуллоев. Салом ака 30 январ рейси саҳар чанд пулай? Раҳмат. ва алейкум салом акай Лутфулло. ман ҳамин саволи шумода чӣ ҷавобтон бародар? як бор дига мехоҳам саволта нависи ки салом алейкум ака 30 январ рейси саҳар чанд пулай? бародар хеле фаҳмиди саволта. ман нафаҳмидим чӣ чанд пулай? рейси кадом саҳар чанд пулай? ай киҷо ба киҷо чанд пулай бародар? бахшиш да бародаро. ман намефаҳмам. пурра нависен. агар ки ягон тадда сахт расад лекин и тарзи саволтида ҳам вақти мо мерад ҳам вақти шумо мерад бародаро. мо ҳам як соат ҷидо кардагӣ ҳастем. эфир кинем ай нарх навои билет гап занем. мақсад шумо кӯтоҳ нависем. Москва душанбе 26 январ тамом бародар. ман мебинам. ё ки нависем Пагада Жуковский душанбе рейси саҳар бега. хелам фаҳмо ҳастам. хуб салом алейкум ака 7 феврал Жуковский душанбе. ва алейкум бар салом бародар. 7 феврал 17800 рубле мешавад. Жуковский душанбе. ака 1 феврал то кай фарқ надорад? Жуковский душанбе. аз 1 феврал акай Қурбон нависта а 1 феврал то кай боша фарқ надорад. хуб мебинем бародар. то соли дига мешавад. хуб а 1 феврал то кае ки боша? ҳозир дақиқа. хуб 1 феврал бародари азиз 4 феврал да ҳастай. ай ҳама арзон меша. ай дига арзон намеёбӣ. ай ҳами дига арзон намеёбӣ. 16000 рубл метавонем бигирем бародар. фақат ки ҳозир навис дар WhatsApp ҳами 4 числа арзон аст. дига числош бошад 17800 рубле.
4 феврал бардори азиз касе ки билет гирифтани аст Жуковский Душанбе 16000 рубл ҳозир метавонем бигирем ҳамин течени 1 соата. Баъд 1 соат мебинӣ уже бо билет қимат шид. Билетҳо располит мешаванд ҳама. Бародарҷонои азиз, эфирам 1 соат шид. хуб, саволои баъзе бардорора нахондем. ба чӣ хотир нахондем? Эфира 1 соат ҷидо кардагӣ ҳастем. Ҳамаи саволода мақсад успед накардем хонданда. ба ҳамин хотир саволи касеро ки нахондем, узр бардори азиз, саволотона дар WhatsApp нависен. Билетҳо арзон ҳастай, арзон шидестай, арзон билет дорем. Дар WhatsApp нависен бардору гап занен, кайда билетон дар кора, айкиҷо ба киҷо дар кора, кадом число да кадом моҳ да мерен. мебинем нарх навоша гап мезанем, нархҳо маъқул кишид, билетотона мегирем бардори азиз. Домодедов клуб 14500 амхе мегирем. Жуковский Душанбе 16000 рубл мегирем февралда, аввалои февралда. хуб, Внуково Душанбе ҳар хел бардори азиз, хай нархи наво ҳар хел астай, вобаста аяму вақт мекунанд. як вақт мебини арзон астай, як қимат меша, як арзон меша. ай насиби тақдиртонай. ҳазор раҳмат мегем нафарои ки лайк мондан, 33 дона лайк астай. 33 нафаре ки лайк монден, ҳазор раҳмат. Нафарои ки намонден иштирок кардем, шумодам раҳмат бардори азиз. боқи худованд нигаҳбонтон. пага бо эфир мешавад, медурем суҳбат мекунем, амхе билетҳоро гап зада мегирем, нарх набошад. ягон хабарои навам кишид, шумода ҳатман хабароша мерасонем. ҳозир касе билет гирифтани астай, марҳамат дар WhatsApp метавонем бардори азиз занг занем, якта ба якта гап зада мегирем. хуб, то эфирҳои оянда худованд нигаҳбонтон. саломат бошем бардори азиз.